Oh, ma chichiri mo bi ma chichi de ma chichi ba ma mo piwa me ka meti nji wonu mo ni da mo le ji asa ke me ku me ke ma fo bebre a chichiro mo bebre o mo chichi o mo ne he no mo do mo ko Eja me ma kwa baba to ma GH. Mpacho mi Joshua. Bibi abokode. Yes odo. Mpacho din the same. Ndindi mumu ni Sumaila. Okay. Na eja enyoma ekoso no de na betimi aka ede afa ho. Oh fine, ade metimi aka fa say me free kromo about me taxi driver. Me say it was my fan say 3 days ni. Ade course wo say obun kromo anu. Eni enya kakra. Eja me de me woda ha ya. Ba me da ho Mti one shoot pay west east north ni nyina afede chiri no beti a pe koso pa me hwe no so no mti me kra me me wa fi kra na dan me wa fi say me sorry na me say dabi so what be bisa to boss but dabi wo me chi wo me hwe a mo bodan mo se ho no nyina mo be se ho nyina me kai kra mo next me garage me enimu ba mi sorry o mo se no ba ko bo twum ba ko so sa bo twum nti ho na me get inside and me go inside ba me shede mu sa ana adechin de masa wo ba kro mu ade a enye zikura ande ye chiwa bura be bro we fa nti se nyina e wo kro mu ana boss ni nya ye chititiru ba to mi chu na ye ko da matuma kankran nti ye chi bibire pa ye no mu ko e nti ja na mi sorry na mi fa mi taxi no na mi se no me ye juma amasamo to bom nti ba na mi se no me short distance nti e wana mi ye juma kakra ba te ya mi ta ba ta mi ko na nti mi su mi hu mo se a mi sho mo sa mi ye bo fa mi suro nti o mu bisa ma sama wo ko hin na mi se o mi ye tasi da wa man ya eko eye ko ye djuma man ya to amasam wo be ye dan wa ha nse mi no bi na ba na wo nti de ko so okro ha na nse masa no mi ti hwe ahadin disen am so ahadin de mati ahadin ha yo bom but mi dem ti hwe de ko so ha ya okay se sadia me just 1 minute we down na wako so waka sada no problem una oyo wo jinzo so me dem mu da no problem ma bi me sure say me yo krumi but me zu se na omuchi mi jira na se me ko popo kakra be se bibi ko so ya you know what I was talking nti yeah kasa nti na o hwa ye denti na ma sa gidigidi yi e ko so no oh well the metuma can say ade ba ma gidigidi mba say beginner then free ase wo don me fa ase nkofi kwe nti ba ne san afina me du amasa na bisa me yonko fo say ba na say o asase hu asam bi na ma ne ba sa na asase ba ne san na yesi we are prawe nti me bisa m dem yonko fo m kam jam say yesi soja fo me nsambi omo ba ara ho no nti omo ba ara ho no na yesi kware bi wo inside ho nti omo ba kware nti e ba ne san say gidi kakra ko ba ho nti e ba ne san na langa de fo no bi no mususu ba ho nti em say omo soja fo no yesi bi mu ko share bi mu atare bi si atare say omo di enim nti mi so mu share mi bi mi TV a me share according to radio presenter no so no sika no ko pache say nkrofo no munye suggest ankaza ba sa performance no na suggest
Okay. Nti I see almost a shasem ma one shoot wo. Na bi enso ye ti ndi bi mu dwane ye ko ba je see ho no wanted about bi mu dwane ba afide I see the helicopter ba no see mo twetwa bi mu fo bu mu ha. Nti e ba ne sanam say no bon halaka de be no ha. We don't have a landcard around area here. Nti e ba sanam say oh omo twa bi but omo hu say obu nka ho. Nti am say omo bo mu a the better man wa fa ho. Ye be pia ha ayedi se wo kasa no ma yeta se o ma chichiri bo mo chichi bi na he no. Oh omo chichiri mo bi omo chichi de omo chichi ba amemo piwa me ka meti nji wonu mo ni da mo le ji asa ke me ku me ke mo fo bebre a chichiro mo bebre omo chichi o mo na he no mo do mo ko no de nyame num dem nim no dem ntimi ka je se amuna ma ko boju ase Kasoa bebe say and the betimi penifo mo ha de no mo ya fa eye nsem we so ebo. Oh well I found there am so no so begin no so kasa o kasa kakra chire no me mantine ni biom but ne wia eno le wia say me fa yare for bi bass ntimi do ana na me no ani anya Oma kata oma cover kro no nyina nti oma mtwaro na about you wa haya ana papa nka jan say oh papa me pe wasampa na me nje wo hwe ambo down ho na ko no bisam sem nti me no be free afọ mama hia ana otia me ka jam say me ba me yakro mani am say obo ha me nimu ha me drop na no fa nti mama ba ko bi osi ni mama wa baba strano abro wa baba pe aduane ni sika bia mo na wako na mama no no osu ana mama da me ho pa na msane no kwa masama back it is a metima kasa eno no jo eja ye beda wasi bebre e wa akwenya osusu nyama nyama isha yes thank you. Part of our work is that you give warning shot. When they stop, then the leader and our leader will sit down and talk. But this one didn't happen like that. They came to us, come and attack us, say that we came here voluntarily. We didn't come here by assignment. We are not soldiers. Master, as I'm telling you, I'm a soldier. I'm a soldier. I can show you my ID card. Your name and your command. I'm a Sarado Clement. I'm in headquarters. Anything more? Because I'm not doing criminal work. What I'm doing is illegal work. So you can send me to any, wherever you want to send me, you can send me. My major concern is that the people didn't ask anything. The leader didn't ask a question to find out what am I doing? Am I a criminal or what? I came here by my own. They didn't ask. What they do is that they just keep on beating me. Meanwhile, the leader came there and we informed him that we are not criminals. We didn't come there illegal. So if you have anything, exercise patient, lead us to the chief or wherever you lead us, then you continue. But they met us on the way and started beating us. Me, as you are beating me, I've not done anything wrong. So why is the chief? Why the Bonahine was there. He was there with the chief at the town. No, I mean right now, where is he? What I'm saying is that the moment you see the mob coming, no, He ran away. he and the other man there, what's the name? Jassy. He and Jassy, all of them leave. I don't know where they pass. So your land is let's see your ID card. Mama ye share nsem ekoso ewo do me fast fast sense soja for one sense then abetimi aka fa oh me de ne me no ma fa ho an say Tuesday no na ye nyina ye wo kromo a ye ti announcement say obi anra dem na bibi koso na ye nyina ye die mikra ko dem na mpaniapa ye be ho na soja fo abaran bebre omo chichichichi nkrofo na binom dwane ba mbom de na me hyeden mu nti na me mpie nti me hu ne a omo oya chichi omo de ko oye nti adichi yen no so omo san ba biom anwumre no so saa mo ni na ha saa na mrantie na wo kromu ya de obia dwane ti se di aka ye mba no nko a ene owo ba na se wo kru ni ho na ye ranran na che se ye dwane ye de dwane ni mu a na ye de ye wo
nti yeti ayi kura se ayeti ayi kura no yesoro se hu so omo mba sisi ana chese wo se ye de ye dwane ko dem nti ende ne ye ni mu fa ho an ne na mama me pacho den ko adekode poti ne ko so enu nti ma eye sa gidigidi no eba ya asojafo bebe pie mu ha no. oh me ye de ko ti ne ye ti ye ni se ye si asase ho asem na yesi achimfo omo si omo asase na nkrafo so si omo de nti ye ko ye aho prepare na omo ye demonstration di ko ho na ye se bia ntoko ntawantawa nti mi ho ase bi ko ba ho na omo ntokwa be mo na ye se bia omo pra wenum na wenum so pra wenum na e ba ne se sojafo no edi wo ho agi mo Jona ye nya ne ntia se ya ahemfa omo wo eye mukuru mu ha no ne ye kese omo nyina so so adwane na nka nim se nka ahemfo de nka omo ne wo so nka omo ngina na nka omo mukuru mafo ne nka ye mbo mo ho ba na omo enso so omo de omo ti adomo wigidi se he na omo ede omo ho afa sister we mbom de mintu because obi a epre ne nkwa because wontu min gina ho ma ya mbechi wa nkwa ntende mintu minchire na se ya eye ya sisa eye mema ni bi akọ eno da be na omo ye omagin so ombeja wo omo ama omanya akwanya ne so omo nsamre fi se ya ha kofi ko ds mi se ya chire obi die me bua because asem no enhyeda free house nti ye de aha krom ha de ye enhyeda nchi obi wa yes na omo dwane ye mema no nyina dwane ye okay yo ma na ka ne enim sa de we de nka bi asipen ananke yensusu sanke bi besa ye den akosu ebiemu na afuto ben na wode be ma eye emabunu ne eye mantewa wo mo esiso eba ne gidigidi ne mentime ho ase ase de omu gigina mu no de na betimi ama wo mo asemo we de afuto aye di ba mo se obi ansakra because o ye abambo ana wasiso a we nya adwuma ese wodi wo ho ewremu a obeye na ebia akofeti o mame ana se o papa eyesa na edi ohaw eni atiti abra o mame na o papa no ti ese omo ya ahwehie pa because we free so a e wo se o ma adwuma eni sika sam eya wude pa because woni sika untumi enye hwi nti e wo se omo nsakire o madwena omo pa adwuma bi na we de enye adwuma e fata se omo be yesa jo ye mame ye beda wasinya mi sha obibri Siafo munyi manusu bi na mo hwede eko say I see it nya point so obi ani ampo na obi akasa do amaye ucha abusiafo se de mo amani tua no se ye ka se ye de ye ni de achi ye ni gusu edi eye achira ye hwe ede amamo wa utimi hu se chese obi ani fie obi a efie adampan efie adampan obi ani fie na chese woni no atwetwe nkomo ebusa no eye nia ekoso wo mo nsusu abehu wo mo ana wo mbekasa nsusu a ena mekwa akra na se de ye ba ye bebe pie mo ha no mekwan tenten na wo mo nyina so mo kwa akra yi na jese utimi hu se kasa de omo a wobehu omo a ntimi nkyere nsem mu papa bia emfa emma wo ene sede mfonyi ni twego no a wutimi hu obia panyu akwala abrewa akokora abrantie abasiriwa obia enifi enkwada obia eni eye efie boko na eye aposifo a asojafo mbe pie mu e wa hanom wentwentwe e koso e ma ye ya hihie bi moto se bi ka de na betimi akapa obviously I was not there but I heard it, but actually when all heard it the issue start happening, the action began. So
I don't know what actually happened. I didn't even go to the site. But just that we are all staying here and the issue started, we were all just inclusive of it. That's why. Na soja for ne buy no send na nyoma sikoye muhu say bi abasabasa ye bi because he bewura ye kuro ni mu no mmo obi anim. Yeah, yes, everybody ran away because of the issue. Why? Because of the land, because I even heard that there's a land dispute. Yeah. Because of that. So, you know, soldiers come in, action come, you know, the boys too, because of the land issue. But I'm not from this town. I can't even tell you details about it. Okay. Just that we are all affected about the incident. Okay. But the chief is not around. Okay, really, I don't know. So far as everybody runs, scatter, helter, I can't best her. I can't best her. But as for the chief there, you have to stay so that your people will also find trust in you, that you can help them. If the chief is run away, meaning that the issue is hot. If the chief, meaning that the issue is hot. Okay. Also, what advice are you going to give to the youth and the entire world? All this one is violent, and you know violence is a criminal. So far as the criminal issues, the chief himself ran away, will go and sit down and think about it and know what is good for his people. You understand? So and what are you going to tell your brothers and sisters who engage themselves in violence? I'll tell them to be, you know, Ghana is a peaceful country and then Ghana is a lawful country. So if any other issue, they have to send it to court, they have to make it a law should work on it so that we should all have peace. Okay, thank you very much for your time. Thank you too. Yeja. Bacho na usu. Na ye aposifo aba bepie mu ewo eye mo bro no yi so eye do me fa sa chese eye ntokwa wantwantwi bi ekoso de na betimi aka afa eye ntemesi ye no. Bacho amuba ndele ya nshi. Nti ya ofia na mimi mami yare na yeti fie onu. Ana yeti se omubo tio ewo so nti obi adwane ye. Ana mimi bisa se de na aba. Ana muza pole soldier fo mba ha. Ana mimi dwan ye share them omusi obi a share them nti ba ma na mu wo krokro na mu dwane ye. Nti omu dwane se na mi so mi mami mu se ye kodem. Nti o mo na pray no aba suru ho no se omu di tuo ni kosuro so na mu bo tuo no de ye sa no anu enu anu pa na musa ba ha se omu di aba omu mbe hu okro mu ha bia mbe bo na ba nti ye ti anu na nro mu ba ha se yen adentina ye ti ase ana ye si ye mami ya renti omu ye shi nti se ye pebe betumi aye nti ye hwehwe omu si be ma na mu amu wa ha no mu wen ana yesi ye de nim ne ekosu ana si omu si se be sa dia ani ye betumi ada nti ye hwehwe dem nti enese omu ma ha se Mo mema ne de o ma fa wo mo adwan dada ah he na omo de wo mo ko ye ye de ye nim okay ye nim nti no assist brain over her. okay And I'm seeing you brother call you so ya ni so mama ya nti ye nya ye ntumi so da ko ati brain no nam ho na omu botuo omu nam krom am so mi pato na brother pa kon gemi okay no si o metuma ya dan ye de pehin okay on timi ye bibia nti na e wo ho a na e hihwe za no papa afi na e tumi didi yo say ya wo mo eni ho no mo anase asojafo no after say ndro wo mo ba ye na up to ene ebi aba ha say anase o ma ba ba ye bibi wa ha say bi ene de mu ma ha ye de ye hu mu bia wa pa to e ti o mo to ma ko fi ku side ho oh okay o mo be twa mo ko ho e ko fi kro mo say no mo ko elu ho na he de aha na ise okay na eye mo hene no so no so matene nka ma hu ba bi ono so wa de ne dia fa okay jo ya beda masipa bibire wa kwenya amanya de amanya misham amen
acha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura